paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, dungaw. Pupunta na ako Ne, rumwar ka, adi ka nakamask, Enteng? Nagmasak to ka di, Jerwar. Gumatang kayo! Ne, Gumatang kayo! Ni Marito yang DJ anatla ko na ngay. Gumatang kayo! Di namot iba gano anya tilako na. Ay, damagman, Enteng. Gumatang kayo! Damagang akastoy. Anatila ko, Maritoys! Anay, mat. Si Patempati abagak, mat. Dungo. Toys nga. Toyang ko nam Sorry. Si kamot, dungo. Ay, anatila ko, Maritoyan! Ay, face mask, Kapitan! Ay, Christmas manin. Naglako ka man idin iti sa nga karton a Christmas. Ay, naidumduma to'y lakok ita a face mask, Ah? Kapitan. Anyat style na ngay, Maray. Kitain nyo, Na. mabiit lang talo kataktidak abag ka. Taipakitak man kada kayo. Oh, adayta! Libre kita! Ne, lupot matan. Saanin atay surgical mask tilakom? Saanon, nauma akon iti dayjay. Sakti nang dait ka na kita. Na, dumadait ka ngarod ano kasta. Ayun Kapitan. Ay. Kabaulak pa'y adaitin tingiwat dagiti naimon nga asawa. Ano kwa? Ay, di mo mo't dadaitan tingiwat ni Banang Dungok. Enteng! Joke only. Si kamot. Kitain yun, ato'y lakok amas. Oh, at dasipor na itibatog tingiwat ken agaw. Ha! Ne. Ay, mayat naglaing kamutan, Marituyang. Adda pagangusan ti agisuot. Dayta sipor itingiwat. Lukatan na numabisin ket mangan. Dayta ba't batog ti agaw. Numarigatan nga agangus. Kasyay. Wow. Nalaing kamot Mayat. Ala, gumatang kami. Saggaysa kami kaniinteng. Sagmamanungay. Sa nga gasot ti may samaray. Anya! Nagnginan! Talaga akasta? Adda nga rod sipor na. Ganimi na ti sinulid itan. Ala, gumatang kayo. Nangay na unay matala kong Marituyang. Kaano sagta 35 la ijay ili dayta? Nuwan ngumawan sipor dagi jay amas. Toy lakok kat na idumduma. Adda sipor na. Unique ko na da nga raw. Gimulpin to pa'y ni ibiyang ijay daya. Ala, gumulpi ka mutun. Manjak, nagngina. Nagkirmot ka mutun. Agmay-may sa ka lang nga rodin nga bibiyag. Nagngina nga rod. Nangina at dakat nga rod sipor na. Di ka makawawat. Mala, ikanak nga rod iti sa nga pulaw. Ha? Wow! Talaga? Gumulpi ka, Maray? Wen, sa nga pulaw talaan. Tagduduma kolor. Ay, wan. Mabit lang, wan. Mabit lang. Ay na, nagsaya atay. Makalako akadagaw, say! Manaw ti bayad di sa nga pulaw. Sa nga ribaw, siyempre. Wano, anayam lahangan na 20. Ha? Agpaysaw? Wow! Galante kan sa ita, marikwanang. Taipilit mo mat nga minagumatang ak di gulpil kon.
Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, aday ta! 20 amin day ta! Uray libre ta ikubag anang ikabila kon. Give away, maray. Yag mo nga rodan. Agyaman nak manungay ti bayad na. 20. Di... Oh, 2,000 pesos amin, maray. Tas nga gasot ka nga ron ti maysa. Mabit lang nga raw talaak tay notebook apaglislistaak. Na, anyat kita dita listaan. Listaan mo ti utang dayta. Mabit lang tanda kita ak. 3,000 minus. Adapay udim 1,000 pesos, mare. Ha? Anyat kayat mo asawang? Ikisay ko to ginatang ko iti utang mo kanyak. Anya? Mala, pumanaw kan. Ay sana. Apay ngay akasta. Pilpilitin na kagumatang di kisay ko iti utang mo. Narigrig at agbayad no maurnong. Iso nga advance monday to iti utang mo. Anya? Nay, impala ko ka din ni nanatuyang dagita mas ala ko yaw. Saan? Imbayad na iti utang na dagito. Iso nga ilakok mo't Aya, imbag man ta nakalagip ang nagbayad. Awan na aramidan na Gumatang ka mo't din kwarog. Sigurado anang ina na ita. Numano ti panangilako ni Marituyang isumot la kanyak. Saan kun atuunan? Tinapadag addan pauna na abayad iti utang na. Sige, mangalak man nga rod iti dua. Nagpili ka no anya ti kayat mo akolor. Day tablaw, iso ti pang lalaki day ta. Sige, daytoy black and blue. Sige, makamu ka. 200 ti bayad na Sige. Adto'y tibayad ka. Nay, maray. Naibus mo tantay lakom a face mask. When ginulpidan. Na, hey, kay imaam gayam taglako iti produkto ka. When nga raud. Ay, no kayat mo, agtulag ta. Nay, anyat pagtulagan tangay. Kayat mo pa'y taglakaw. Itad ko kun ka itinalaklaka. Tatuunam ti presyo na ti ilakaw. Na, aywan anya. Mayat saan? Wan maray, tapno duwata ako mita. Dito'y istor mo ti pangibagsakak iti lakaw. Tapno saan ako na mapmapan ijay ilay. Sige. Ang anyat sumaruno nga ilakom ngay. Mas mutlaang. Manain? Awan lakit, face mask ting kay lalakaw. Sa balimot adisinyo at dadagitay nawagwag ko idi abra. Mabalin nga aramidak a face mas dagday. Mabalin ayamit dayta. Sana madlaw abra. Saan? Tanalaingak ngagdaig. Ikak iti disinyo na tapno saan amadlaw. Anya? Dua asa ko dagitay nawagwag ko idi kay. Kunak nga ilakok iday. Ngam apag isumutin nag-lockdown. Sige, makaamu ka nga raw. Basta saan amadlaw abra Wan ay apo, danag mun aya. Siyak ti makamaw maray. Oops. Aday ta. Aw, sangasako a face mask. Nan, kita akman. Aday ta. Lukata maray. Nalakalaang ti panangtid ko. Tapno adamot porsyento. Sige nga, Rod. Nay, sabali mo ti design dagito Tay kunak nga ron. Dagitay bra dagita. Naglaing kamot ngagdaitan, Maray. Siyempre masapol nga agdiskarti tayo ita a panawan ti krisis, maray. Sige, tay display dagitan. Sige. Tay bayad na nga. Itad kunto ano malakok. Ha? Kunak man no bayada maun. Saan pa No adda mapaglakwak, iso titad ko kan ka. May mayat ano bayada maun. Saan? Nyog mga raw taipan ko ilay. Na Kunak nukas, utang magayam. Malala, bayadak man laangan. Diskumpiyada. Nay,
Nagmayat mo ta face mask maun? Ay, win Kan uray si kamay. Ah? Mayat metapis mas ma. Kasla. Bra. Ha? Ay, kwa. Lako ni nanatuyang. Na. Damanin lako na. Gumatang kayo! Na. Adama na ni nanatuyang. Ay, umay na kayo mananlakwan. Ay, kaya't ko na dyan. Apis mas Ah? Ay, Maray! Umay ka man! Gumatang kayo, Kapitan! Yalaam ni Maribanang, mayat ti disinyo na. Uy, na! Naglaing kamatin. Padas ko No impadas mo, bayad mo, Kapitan. Na, Padas mo, gatang mo, Kapitan. anya? Alaan, gumatang kayo, tanay, ang mga numaibusan kayo. Nalakatilakaw, nangingina tilako ni Marikwanang, iso asyak ti paggatangan nyo. Gumatang kan Mare, napintas dagita, nalagda. Wen, Maray. Magustuhak nga rod ti pan nakadait na. Ay kat gumatang ka nga rudan Sagay sa kayo kan ni Kapitan. Naimbagla ka sinublat tay maskyaw nga da siper na. Addan ti ginatang ni Inteng, Maray. Nay, naggatangan na ngay. Ni Marituyang. Naa, apay ngay alinakwan na kayaw. Ah, Kat kunanamot adito istor ko ti paggatangan yaw. nay, jakam mo Insursur na matila ko na, kunan ni Inteng. Aniya? Maglako aksamot iti face mask adungaw. Anya, kompetensya ni Marituyang. Dakis aya. Ay, mang panunot ka iti sabali nga ilakom. Di ka mang kompetensya. Kan maysa, pangalaam ko maitilakom. Agdait ka Tasak Ah. tagla ko. Gumatangak iti tila adaitan. Anya, amok ayat agdait. Ay, kas ka man lang pampanunot nga anyan. Praktisem tawan mo't aramidem. Housewife ka laeng mo't. Oh. Hoy, Inteng Ah. di mo lalaengan ti housewife. Taado ti trabaho ti housewife, akas kanyak. Dahil tala agtaya ti amuyo. Anyat ko nam! Agtaya iti danom kunak. Na, Uwan, nagagat kayo nga agtaya iti danam. Very good ka dungo. ha, No, face shield mo ti ilakok nga ta. pangalaam iti ilakom a face shield. Agaramidak Nga. Dahil tayo na idumdum a face shield. Tayo kayo a face shield. Mayak nga ta. Na, Ah, dinakman paglulukwan, Inteng. Saan nga oras ti ang angaw ita? no. Yero nga ta ti aramidak a face shield. Still barti kawit na. Na, ay makamu ka. Di uray halo black no isaw. Nagalas talaga taramid mo Marituyang. Lakwan nak itilakom a face mask. Kalpasan na, agawom mo dagiti customer ko. Linakwam mo't idaaminan. Asino pa tilakwak itangay. Tinisting kumutla idaalin akwan, gimatang damag. Naimbag tadagim mulpe naggapo iji kabangibang a barangay. No awan day jay anang gulpe itilakaw. Jak kumanalako tay lakok. Ala, di kan agungut, Maray. Saan abalay? Tanalako mon. Ay, adamanin sa bali alakaw. Ay saanan, manjakon. Ni Marikwanang mo, naglakang agpaspasog noon. Ay napintas ti next alakaw, face shield. Napintas ti aramid ko, tanapuskol ti plastik na, Maray. Ay, kita mabit laang. Oh, daytoy, quality. Ay! Mayat mo't ngagpaisaw. At dapay kalugong na. Tapno day talamang isulbong taramidum. Manumanan day tangay. Itad ko kan ka itinalaka. Ta ilakom itinangingina, tapno adamot tubaw. Ay, Sigin amaray. mala, ngamnay, agkari ka Di mon aramidan ti kasi iti inaramid mo iti kalabas. Wen kaday, danag mon ay amaray. Saanan ang maulit day chay? Pasensya Nadala lang ako sa bugso ng damdamin.
Na, Nasulisog lamang ako sa silap ng kwarta. Ay! agtal na ka man. Mm. Sige nga raw, gatangak amin dagitan. Alan, kwarog, siya ti paggatangam. Nagpipintas na gito'y official. Saan basta madadaul? At damot nakita kala ko ni nana ko ng akasta, ijay Teresina na. Nanginatila ko na. No siya ti paggatangam, nalaka ti pangtid ko. Anya? Nalaklaka iti 20 pesos kanya, kwaraw, iso agumatang kan. Alan buy one take one pay ano kayat mau? Ha? Agpaisaw? Buy one take one laun. Ala, manggulpikan, tamabalin mo nga ilako kadagiti padam a driver. Alan kapitan, siya ti paggatangan niyo, tabay one take one. Laklakwan nak ni Marikwa ng Edikalman. Nga bimbagak nga ita. Siya kunti pagkatangam, kapitan. Kan may sa nalaglag na dagito'y lakaw, ngam jay lako ni Marikwanang. Anya? Kat no si kamot tinaggapuan dagijay alako na, saan aya? Ngam sinsinan lati panang dait ko kadagijay. Eh? Bulok dagijay, dagito'y lakog tinalagda. Anya? Alan, kapitan, manggulpi kayaw, tamabalin nyo alakwan dagiti pada yung opisyal. Alan, Sige, kumatangak nga ron. Isubli kung dagitain lakom kanyak. Nay, apay ngay Marikwanang. Sweetie ka! Kung na masyakla ang taglakaw, ngam inun-una ang matan dagiti customer kaw. Katidakas, dadaulan nakpay kadakwada. Ibagbagam abulok dagitin lakom kanyak. Isungay sublik dagitan. Si kamot, di mo laam mo ti maangaw mo. Rabak ko la dagi Basta isublikaw. Yag mo timbayad kaw. Darasam. Sa pinagastos ko. Ay, nukas ta nga raw. Ala kung tay dua kalding mo di tarubayan yaw. Ay, saan na, Maray? Ay, saan na? Di mo alaan, di kalding kaw. Ay, Maray! Ay, na toyang aya. Saan ngamin anasaya at aramidan nyo? Panang sa ortikas na. Madi ti managim bubukod. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon, Fuji Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.